Bertemu pada kita dengan aku Mr. Kelijana and I'm here to ruin your fucking weekend. Maka biasanya di sama kita about like and subscribe. Please make sure you do because I'll be doing a lot more content like this in the fucking future. Let's talk about content creation. FB Pro, CM, Chief Minister. I think for the last few months kita mayuh medak bawa belah Facebook, lebih-lebih lagi belah kaban kita, belah kaban belayan kita. Ini buah belah kaban belayan apa indai kita pasal bisi ngepost pasal FB Pro nya ke disebut ku sarinya bisi orang uji ngadu khusus FB Pro. Aku ngai ada siapa mayuh kita nanya siapa ya? Siapanya aku ngai kira aku dikecam orang. Oh, malah macam bisnes ku lah. Tu ban bengki, ban. Dah message aku, siapa dia berjaku siapanya. Nadai aku ngadu khusus bertirain kaya. Sedangkan aku, nadai pun aku madah. Nadai pun aku ngacau ya. Jadi mayuh semua kalau kita dekat uji jadi content creator buat Facebook. Yes, that's good. Lepas kita dekat boleh CM lalu dekat dah bayar dalam mata duit USD. Aku okay pro lah, nadai aku pro, but at least yang aku bisa minit knowledge pasal content creation buat Facebook tu. Lepas aku dah produce jadi aku dekat ngajar kita berkeni dekat jadi content creator lalu boleh follower dibuat diminta orang follow dia. Jadi mayuh kita meda orang minta follow. Follow kau berada tas aku minggu tu minta 5,000 follower. Nah, follow ku, aku sayang deh. Tapi konten nadai konten, nadai substance. Nama nanti ku follow deh, nama daripada aku buat Facebook deh, nadai. Hal, ada tahu tai. Ada konten. Laban nuang kau boleh content monetization, nuang minta orang like lah Facebook kau. Lalu tiap hari banyak tadi upload. Nama content monetization tu lumpai boleh duit. Lumpai boleh duit. Uji ku kau madah nuang. Uji gagak na sitik video bertanda nuang nak tunjuk cawat. Viral nuang. Pergilah, ulah ku madah. CM nuang, CM. But whatever it is, nanti nuang kau jadi content creator, make sure nuang bisa content. That's why orang nyebutnya content creator. Content maksud ya content creator maksud yang ngadu content. Anang jadi content creator minta like, minta star, laban nuang bisi tas. Ni buat tunjuk nang ngage orang tasnya. Ti nuang kau jadi content creator belajar dari other content creators. Alright? Content creator kita iban bako Julai bili Julai. Pada jadi video abang biluan makni yang ada konten. Abangnya lah kita ada konten. Pada ada Melissa Francis upload je selfie ribu-ribu like. Aku gak umur like selfie ya. Leban ucapan siapa dia lah. Tik bakal aku kena bajia untuk handsome tu. Berkini aku dekat mudah ke retention hari orang. Senang je cara ya. Mesti dia mau dempu target audience. Target audience ni bedak dia. Nama tak kerindu sila ya. Bakal nama bedak aku dia tu. Aku ngadu content for my audience. I kinda have a sense to what my audience like. Dalam video tu aku berandau engkau audience aku, engkau followers aku. Nanti nak ngadu content, be as original as you can. Just be yourself. Nanti bisa orang kau dot one. People will come to your page di bawah no minta. Nakanya ajar aku mesti Kelijana. I approve this message. Tunggu baru ke depan.